Kamo one area pastor gemu. Never getting pushy. Never the circumstances. But young even have him hingi pastor. Moyo young so loon pastor. So ayo young memelo pastor ga. Baka community young nigga have kai do viva pastor. Naha young iyira mamlu pastor mo pamlu mu na chim guwe to mo pastor zana mi na ve. Naha nyane ne ngu lame tine luhu ya seselu lame shami yo ka duwe ken kpira yo kira. Duwe ken kpira yo kira. Naha tine luhu ya se nyane selu hare yi sha ogen ki bibiru kai yila unwe sakiu. Naha sakiu bibiru kawe se yange sakiu lu. Naha I hanga sakiu unenge na te Yesu. I hanga sakiu pe uma zwa an encounter with Yesu. Naha sakiu nenge wone kwe. Ura yongi hangi yange unu nenge na Yesu. Naha sakiu ka wone ko una ya deuna duwe kikbira yo nekira. Naha sakiu yange wundu kikbira yo. Naha sakiu za wundu shako shachu una nenge Yesu. Naha nyane ne mukana wome duwe kai kpira yo kira chive udzuwa nkposo kuma woye. Naha yomba gemba pine ne kpira yo kanyi. Naha kpira yo ngi kposo hama ongwa kpira yo na. Naha simba fante o zankira ga because se kumba kpira yo gu se wave ami sa kamba via sa kamova amba via ga ya mafati o mu kwaga. Naha kpira yo yange we udwana breakthrough ko mawo. Naha kpira yo ko mawo amka ono. Neba gane nemba ba boki kayire ka jende yam. Naha jende yone kana zwa business opportunity ya sone wo fako ashamiga ka prefer wone una za zwa nyare naha una hide una ba yamu tashi kuna ha wo ma naha neni lam wo fae wo lu jende dido naha o hilo batuma ka yauka wo wu manilu a jone gana ha grima atave mo higeno ka jone DJ kana vave mukpaka mfati o mazevaye. Mana jone ngu tese wo gbunda wo pa wo zuwa kwa olu woga. Alu nidi enjoy dubu ta hige hina wo fati o zuwa na miga. Naha balu elu kana wo kwase vao nya. Ma betangu haewe jamoto nge haewe naha jone na fati o nawe dubu kunu njo. Bashi egbo ukele nyare kasha chiwe kwa unava mzeheme kuma wo ya shira ka shika lwa kubu gajera na mka mbia jendela na aka kipira yo kuma wo duwe kina kira duwe kipira yo kira simba gane higene ne si party kitati higene ne si toye ka party ilu hama kwaye na hama wo nangwa honobu moya ka honobu wanjene ka ovesen wa mbena naga unga ya muga na hono bukana zwa wanya anto mana toti wodi aka udzeneva hono wodi ka udzeneva hono shu kpongwa menja akpaga sheti yo ande sha kande ba wodi ya eluluva hono bu jekwa wobe na ha hono bu hene kwa shakwa na wase uma woga. Naha aluwe honobu bagay ya kave cooperate ajumi ukwenkwe. Honobu na duwe vawe naha honobu na kawe wone kwa nene feel yourself. Mata shisha elu fit yochie. Naha shi honobu anengo wagum kwase ya kai sahan yo. Naha na du nyare now akawe uno off nya wo yem leave. Naha ukawe kai. We kwa woso ko honobu ka cooperate union tembe ka cooperation only de ko mawola. Where is that going to take you? Gumo mu kana wo nyame
honorable ka kpira yo ka uma wo duwe ka na kira na ha se higene ne kwa va hige ya ka dating wegun kwa se higene ne wantene sava wo hige kuma anyuma tankara ha ongu fan per relationship ne ayemenga ka wazo ka woni simba studying ayo ase woni study hige humba anyuma tan alu law jepa mauzu wa certificate gen na ha kwa we aka kuma wotu ere no na ha kwa woni ngu study we anyuma ni na am so kana wo me mbia wo la ka kpira yo ko ma wo duwe ka kpira yo kra lu po zo na mwayo na ha ese ha hatinelu ho yese ne nya cha sakiu yam so orun ne ko sakiu chachu bibiro wo ko sakiu alu elu time chawo ma sakiu ma sham lu sakiu ya bibiro ka se sakiu lu tiave ni yo yina bakwafano marami ya sakiu luami kushi na ha enu batime shako sakiu na zanami na ve mtime shako sakiu na ha mva to mlu sakiu na nkasha mlu wese oti na ha na luwe wopo time shako sakiu tsembele yo mashi uhiro pile yoyowe alune sakiu ne yagelu oti yo sakiu ma aduwe hana now discover sakiu ya maluru kuna chachu bibiro kaave se sakiu luolu tiare ni yo tiare zao yo sakiu ta di kwa na hana kuma bakwa fire gumaluami kitio kushi na amka me kwe sakiu ya na lu ti maluru kuna chachu description na ma anyovo na ha sakiu yang luwa kwa fanka umana kishi yo sakiu yang duwe kipira yo kra the only thing yang was sakiu jela na ha kipira yo ba discouraging se ka wo hiwe wo ko na wase uma wo yo you share it with some friends they discourage you bagene kave nenge prospects ke ideas bana ne ya vekere gbunda over ndiaro so that we succeed gaya na ha kpira yo ne ndiaro ko bia some of you have friends that you don't need you have friends that you don't discuss progress you have friends that you don't discuss any business ideas you have friends that you don't discuss God. You have friends that you don't discuss any development at all, and you keep them around you, and you wish to go forward. Gumo, kunkwase, mungu kana wume duwe kikbila yu kila gaudzuam waga. Sakiu yange una watiwe sa una nyotru kbila yu, ba yange mafati oma nenge Yesu ga. Yange nenge Yesu because yange duwe kikbila yu kila. Na ha nyane ne mungu kana wo manyi duwe kikbira yo kira alwe honobu kikbira yo ya duwe kana kira alwe jende yo ra kikbira yo kuma wo ya duwe kana kira alwe shio yo ya tsira wa nyoma tanka anyi alu study wera unenge wo kikbira yo mo pa nenge na ha ya duwe kana kira uwa jende yiluwa yuwase shegbo uwe kuwaluwa mzeheme ke uma wu gatele duwe ke na kira kekbila yo because nyomi 2025 waondo wa sisia si nyoke very soon nyomi 2025 ka nyomi nyolu na kbila yo ga alu elu so we nyomi 2025 elu favorable to uma wu ya search oma wo na hana lulu zuwa kpira yo ya duwe ke vekira ke 2024 nyo 2025 wuta kpira yo na hanu nenge oma wo na zaheme yo na ha nika edo my account to church na ha mo mso kwa okpesiwa agba yira motie
mo misappropriate church funds ga na han account ne alu mutini na nyare ke ka data of pastor ya indicate wo kine ne ka data of pastor alu elungu kimbi ka tight ya indicate wo ka tight na ha shi alu nyare ki wo lutini na mini ka church project ya shi narration na nge wo church project chechu nyare mbi yeme shaji poso mso me pe ura ka pastor jemu ya nyare ki church ga na ha alu ngu tini na nyare ya narrate pe nyare kira ki yeme alu ka data of pastor ya nge wo data of pastor alu ka tight nge wo ka tight alu ka church project nge wo ka church project msu ne pishi na ha chi masu kura kya sayen ya mso ngumbu ne tine lo honya duwe kan kpira yo kira mfa kpira yo yam u fa kpira yo na ha mokpa ma duwe ke kpira yo ne kira wo pa duwe ke kpira yo kira na ha nenge uma wo na lo wuta kpira yo ya so ne thank you so much.